Mit. Mis. Šalim se, šalim. Mis. Šta je mis? Velika gospođa i glumica. Aha, to znači, dobro. I glumice si super. Si glumce, sad ne. Ti si Goca i postala si ti glumica. Thank you. Viš ti kako nauči Goca brzo. Viš sve sam Dalje. Ajde mi. Da prevedeš, znači da prevedeš. Danas sam se dobro osjećao na sletu. Today I look very good na sled. Možeš i sled da prevedeš. Nije sled je reč koja se ne sled. Let. Sled kao slat. Mogu se reći. Kao sled. Nije sled, nego sled. Slat. Idemo. Slad. Imaš li koncerata i koliki ti je honorar? Pa imam koncert. I got a concert. Gare kupe. I take 2,000-3,000 euro for one night, only to sing no more. Thank you very much. Because I come to see me people. I have a contract like this, that's it. Manager no give me only 2 songs. Because I have experience about this. Thank you very much. Now my price be high, more. No more like 1,000, 2,000. Like 4 or 5,000. Ako ne volim da idem u taj grad i tu državu, ja ću tražim i 5 i 7,000. Razumiješ? Da, razumijem. Ako je dobra, mislim, ta država i to, ti će iza jeftinije i manje. Da. Ako ne voliš, onda zacepiš cenu, pa... Recimo, ne bi mogao da naplaćujem po Jugoslaviji velike pare. Da. Narod nema ti para i to su narod koji je glasao mene i ja ću njih isto da respektujem i ispoštujem i hoću da ih otpjevam, nema problema za cijenu. A na primjer druge države, Austrija, Nemačka, tu sam mnogo skup. Ako idem na primjer za Njemačku ili Australiju ili... Ekreme, da li mogu samo čašu vode da uzmemo, molim? Elaj. Ekreme, koliko dugo živiš u Americi i koga imaš ženu i decu? Jel imaš? I live 25 years America. I got a 4 son. I got a my wife. Like this. Ekreme, upad za kanjec se usjećaš za onjem na urmi za A fanje. daj. Da, dobro, to. Upad za kanjec se usjećaš za onjem na urmi za fanje. Ovako, realno, iskreno, kako? Da. Kako se osjeća na fan? Bravo, Eki. I feel good. Very good. Se osjećam vrlo dobro društvo. Na engleskom Da bi naučili mi kako to zvuči na engleskom, kako se izgovara. Here na this farm, very good people. Oh, here na this farm, very good people. Like lady, like man, everybody good, everybody like me. I thank you very much. Od 1. maja kod vaših kablovskih